Ka United Nations kala penyang ustasyu balong ka simbol na kabenta ka jingsuk bat ka jingsyong singan ne ustasyu for peace and security hakmat ka office jong ka badon hapo ka nongba New York. Kadur jong une ustasyu kaya srim ya umrat klau ubala batay haka kitab Daniel kala nong ka bahnyaw bat ka dekat ka basaw ka baong kumne. Ubanan kong uyasrim kum using ndray udan kitab niyang kum kapukni. Une ustasyuru uyasrim ha ya ka jing batay jong ka kitab jing penpaw hakala nong ka bakat lai bat ka dekat ka baar ka baong kumne. Uta umrat klau uyasrim ya ulabasa bat ki kijat jeng kum ki kijat dengim bat ka syentur jeng kum ka syentur using. Uyak jakor ula ai ha umrat klau ya ka bor jeng uhi ya ka khet jeng bat ya ka bor sensiar bayar jeng haka dekat ka bahnyaw ka Bible kaya tu na ka kitab jing penpaw ka lanong ka bakat lai ka ongkum ni la sya ya banile persya ya ki brew jeng ublay bat banjop ya ki bat la ai ha ya ka bor halor ka way pakaway ka jat benriw kahima, kaktin, bat halor ubenriw ubayaper. Kinong pendankam sosial media ki badai ki kristan, kilaya kren bat yatai sepang une ustasyo, ubaya srim bat umrat klau, jong kisngi ki bakat do, ki balatho haka kitab jing penpaw, bat ru haka kitab jong udania. Dam na pedang kinong pendankam sosial media ki baong, baka jingkot kalajan. Sa iway pat ito kumni. What more proof do we need? Kabamon ngidan kam jing pensisya sa kaaipat. Siya pang baka jingkot kalajan. Kaktin jong ublay. Nakitesolini kabanangkong. Kalanong kabasan kadkot kabaar hadok kabalay kaong kumni. Nabapihi dalade pitipha. Bagasngi jong utray kanwan kum unang tu menmit. Habaki brew baro kinong bakadon ka jingsuk bat ka jingsyong singan. Nray kansan ka jing penjat kanwan haki. Kidak kisyen ka jingwan utray kalahajan Bat unsawan hakapor ka bangim poy perkat. Kanlong kendit kansan. Tang hakashi kalipman. Nakata ka daw. Nidai ban pengkrep bahaya lade simet. Kenang balada unwan hakano kano kapor ngin om babe. To utrai unyarap yagi ban pengkrep simet. Ban nempet siya ka diang bat siya ka mon. Nray bangin pet siya ujesu. Ubalong unong penim ujongi. Ubala ban yarap yangi. Ubala ban penjana yangi. Hapdeng ki jing telot jing swajongi. Haka bangin pengkrak yalade ban yasyem badu. Ublay unkarku yapi barok.